Hi. Prvo pitanje, kako sam odlučio postati svećenik? Ovako dosta teško pitanje da se odgovori u nekoliko rečenica, ali ono što mogu reći je sigurno da Bog sa svima nama ima neki plan, tako ima i sa mnom. Jednostavno i tako me i pozvao da krenem u fratre, da budem frater i pozvao me isto tako i da budem svećenik. Meni se to sve na kraju u cijeloj mojoj formaciji svidjelo, posebno rad s ljudima i zato jesam se odlučio biti svećenik kako bi mogao rad s ljudima, biti s njima, pomoći im, evo, zato možda jesam i u misijama u Africi. Drugo pitanje, kako si za svoju misiju odabrao Keniju? Gle, ovako, ja nisam odabrao Keniju, nego sam mislio da ću, kad sam se javio za misije, mislio sam da ću da ću ići u Peru, jer to mi je bila želja otići u Peru, gore u Amazon, sjeverni dio Perua, i gore raditi. Međutim, u misijskom uredu u Rimu, kod naših Franjevaca, su mi rekli, gle, mi trebamo misionare u Africi. I tako sam ja otišao u Afriku. Kad sam došao tamo, onda sam prvo bio u Gandi i nakon 2 godine su me zamolili, to jest dekretom, poslali u Keniju. I evo, sad sam u Keniji već neki 8 godina i nešto i super. Tako da nisam ja izabrao, nego su drugi to napravili za mene, ali meni super u Keniji. Treće pitanje, znaju li djeca hrvatske pjesme? Kako dolazi jako puno volontera ovdje kod nas, djeca nauče isto, to jest volonteri nauče djecu neke pjesme, tako da djeca jako brzo to uspiju savladati, naučiti, jer imaju jako dobar sluh i u kratkom roku pjevaju pjesme i hrvatske, kao Ringe, ringe, jaja i tako dalje. Peto pitanje, koliko si puta probolio malariju? Pa nemam, ja to baš i ne brojim toliko koliko sam puta probolio malariju. Ja mislim da jedno 5-6 puta, ako ne i više, ne znam, obično, mislim da svake godine dobijem malariju, ali to je ovdje sasvim normalno, znači kao neka malo jača prehlada, uzmu se tablete i onda bude sve ok. Jesam li ikad jahao zebru? Ne, nisam nikad jahao zebru, niti bi pokušao jahati zebru, to su ipak ovako divlje životinje, ko zna gdje bi me ta zebra odnijela. 7. pitanje, kad se zadnji put išao na grudanje? Evo, toga se ne sjećam uopće, kad sam zadnji put bio na grudanju, ali što ne znači da neću možda doći da bi se ponovo grudilo. Istina, bilo je davno. 8. pitanje, nedostaje li ti burek? Ne samo burek da mi ne nedostaje, nedostaje meni jako puno domaćih stvari, nedostaje i baklava i tako, svašta nešto od domaće kuhinje, no čovjek se navikne, znači, ovdje u Africi na njihovu hranu i tako da ti to postane u biti, da ti to postane tvoja opet domaća hrana, jel? 9. pitanje, kad si zadnji put bio u Hrvatskoj? Prije 2 godine, znači ja svako 3 godine imam godišnji, pa evo sljedeće godine dolazim na godišnji. 3 stvari koje bi ponio na pusti otok. I to je ovako dosta zeznuto pitanje. Za preživljavanje, ne znam ja, valjda bi mi trebao neki nož, ako sam na otoku, znači treba mi neki dobar čvrst konac da bi ribu lovio i treba mi vatra, znači upaljač neki da bi se našao kod mene sa mnom da bi mogao naložiti vatru. I zadnje pitanje, imam li pitanje za Odilona? Možda bi pitanje bilo Odilon, kako si se ti snašao
kao misionar, to jest misionar, među Hrvatima. Kako si doživio šokove, to jest kulturološke šokove, nešto tako, kako ti je bilo na samom početku? Evo, to bi bilo pitanje za Odilona. Jer obično to mene ljudi isto pitaju, kako mi u Africi, kako sam se navikao na sve ljude i tako. Evo, a kako si ti to se navikao na ljude u Hrvatskoj, to jest u Europi? I na kraju, ono što bi želio reći je, to jest pozvati vas da dođete svi 18. travnja na drugi zvučnik, zbor Stijene, pjeva za mali dom i evo, svi ste dobrodošli, dođite, bit će nam drago vidjeti vas na tom koncertu. Bog, bye!